Öyle tügüleyim mi? Eyvah. Büyük bir alıp kana elektrik ştırı sen olsun yolu. Dige uzak kurmitirgaç yatsına mezere. Şakırıp itip aldın değil mi? Sıfırak şakırım digeniyim. Bırak hazret benim nişik yaradığımda anlarsınız değil mi? Bugün bir yolgansız benim elinin 80 yaşlık yübilleyi miminde. Totar halkı tutup karamışı Şammi demekte elinin pasportunda. Şuna göre sen benim bütün kişiler halir telefon, bütünüsü düşüren ide. Minne de sürpriz bulur ya, gelininden de sürpriz bulur ya. Yani bir iki matur söz bilen kutlap gitsen, yem kaçıp gitkençe kaçıp gider yol dibeyte. Başta ikisine bir günde doğru kilgenge başta İlsiye'nin konsertini kuşermekçi bulganı. Yani de yoktu. Hazırdan o kilim bile aşılanışıp bulmaz. Gülgülün güzelliği. Neydi? Ali'nin doğan günün kuşerdiğinde konsertine gittim. No, bari bir sürpriz yazdık ile Ali'ye. Allah bilsen. Ondan sonra konsertke Zülfiye bile gelirge doğru kilgeni. Zülfiye de İlsiye'ni yaratkaç, min de İlsiye'ni yaratkaç, birge nişiktir yaşar bizdi boylaganı. No söz aniga işitilgen degen, oğlum dey min isen vakitte bir senin apaytasız digeç, min bugün Zülfiye'siz kildim. Şunda dinak, sabır devlettim şunda dostlarım beni sinen kilerçesi süzde tartıp alıp bulmaydılar. Normana yılga bir tapkır İlsiye konsertinde İlsiye'ni görgeç boşum gider. Yok aşılanan ite görmegiz bu seansı silin ite bilindi doktora psikiyatrga da bardım. Bizim psikiyatr şundaydığı donlukla bir kup bölüşen ona şirat mavzalidağı şekilde olay yazılıp girsen şey götürmek gerek. Bana şulayda yıllardır andıydı istoriyalar nidedi turmuşta değil tarihte bilgili oldu. Onun da korkmayışı vardı, tamaşası şimdi bir korkunuşu da yok anımda. Tamaşası için yoktadır. İlsiyesin yok mu son diyeceğim. Yıllardır seni kuşaklar geç şartlıktan ona ölmese bu tane. Şunu da uysuzdur indi. Bu yıllarının bir de hatın kız kurganı yok iken. İlsiye bilesin onlar haklı da. Hele meyime yigit gidiş ulu korkunuşu da yani. Ben aklıma kuşattım iş ikisinin birisinin aplikası da geç biz Türkiye bile dugul hazır. Yigit bulup korkunuşu yani diyenler sen uyatsız, onu zor kışkırmasın da bulardır indi deyip uyaptırasındır indi. No bile hazır bir bulgan hal söyleyeyim mi? Şınap da bulgan hal. Bir avulda bir yigit, bir evinde naskarlar. Hazır eksperiment ötkergende koraptırgan hala arasından bir hatın kız yolgış çıkındıra diye ne deyip indi. Hay bulay tilmirgen bilsem üzüm bergen bular yerim. Sonra beten bu
Yolda dağın birisi yerden ko'rsatuvchilar bo'lmaslikka aytuvdim. Yine, mana yine oturup şunday zor kıymetli biletler alabilme, ko'pmi xalq kelganini, ular menim senga narsa bo'la gitganimni ko'rishga haqlidir deb o'ylayman. Sen shuni ularga ko'rsatib o'tmasding. Yaşayım emine kilmegen kişi hay biz işitmi kaldık tip ukenillik bulup şeyini de okup bitmez. Yok senin davuşun motor. Siz oңайынан білесіз, узган жылны меңа Илнур язып берген ебетинде шигыр, мен аны гөмірімде ұмыташағым жоқ, алмас сіз оңайынан аны сиңа да көрсетірге керек. Менің өз гөмірімде махаббат турында аннан да матур шигыр оқығаным болмады. Бұл ел шындап та ескерткіш, һәм аны Шәкіре Казан газетасы да бастырып шықты. Екінші күні меңа Гүлнара Сабирова өзі шалтыратып, меңа жібергізді шул шигырны, бұл ескерткіш матур еді. Илсия матурым, бір тапқыр үйленмей гөміріне Балташта бір егет яшәгән. Ул җырчы Илсиягә гашыйк булып, шул аны бәхетле яшәткән. Бар өен рәсеменә тутырып, ул көндә шуларга табынган. Шуларны ул карап йокласа, шуларны күреп ул уянган. Кавышу турында уйламый, ялгызлык куркытмый ул хәтле. Бай белән ярлының сөю соң кайчан, бай белән ярлының соң кайчан булганы бар икән бәхетле. Сөймәсәң дә бер сүз әйтмәс. Һәркем тели тиңен табырга. Сиңа булган керсез мәхәббәтте көч бирер яшәргә аңарга. Үкенми күрәчәк язмышка, алдан бит языла язмышлар. Илнур да ялгызы көн күреп, гомерен тик сиңа багышлар. Яратыр, сагыныр, юксыныр, гел сине чәчәккә күмәр ул. Хыянат итмичә сөюгә өйләнми, ялгызы үләр ул. Килгәч син елга бер Балташка, йөрәге талпыныр очырга, син аңа бер халык алдында рөхсәт ит туйганча кычарга. Бик сен ябыккансың. Переживать кенде. Söyleyeyim de öyle düşünüyorum. Hazır gündeyme. Ege boy bile yordunun son koyşak bulganı var iken bәхетле деген söz. Ул шындап та туры киләйме? Hazır günde 1200 зарплатага шин ялгыз яшәүче ике күзедә сукыр бер абыйны карыйм, дәүләт менә шуның өчен шуны түләйме? Шуңа ябыкмыйм. Егет кім ол? Мөнирдә шулай башлаган. Бирәсең инде. Мен көн сайын гел сагынып торам. Күккә менсәм җирне сагынам. Җиргә төшсәм күкне сагынам. Шит дошманнар ятлар арасында үзебезнең этне сагынам. Калаларда сагынам авылны, җиңеллектә сагынам авырны, шилләләрдә сагынам салкынны, салкыннарда сагынам ялкынны. Иң ныгы сине сагынам. Сине күргән көнне сагынам. Бергә үткән төнне сагынам. Күн этене сине сагынам.